Balaw, asinaw kadagiti agar-arim ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding, nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana, nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Nay, agpanunot ka na imbag malaw. Narigatan ti panagbiag ita. Isu apilya man na imbag ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Basta ni Karding ti ayayatat, nanang. Isunto ti akluna. Anya ti pakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan. Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional kunak man laangay. Awan nga rod magusto ak kadakwada, nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana. Di mo tultuladan jay kamsat mo, No makiasawa ka, tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kamsat, iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayat inaklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y ngay naklon. Ang maklunan na kanon iti mabiay. Dayday ki idin kanon Karding ti kaya na. Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwang? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional, kun adda na talaga na trabaho na mayata, indya na. Talaga apilyak tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga gar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi tano po mo saya dagaw sa pensyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay ngagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayanan. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo, anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag, ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin na babalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi napintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wan matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siyak, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasyak, tinangipas ngay kadakwada, maray. Pambagilangan ke, siyak ti malaan da. Kasjay ti pamagik, idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun maray tamangan numaladaw iti papanak. Ay, mga orasyon na. Pasyarit ko man ni Malo. Ay, kunak nun ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger kami, ti sigsigaan ni Malaw, adumteng ita. Nana? Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama, ti panagmap ko. So, dita ka pa ila balkon, dita balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malaw, wine. O, sige, Nana. Asino di tao iji balkon, nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ron na gumatang. Ano pa'y nga ron tay ginatang ka o tinapay. Iso, di ka rumrumwarwag. Tama nga no, pilitin na ka gumatang. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi.
Oo nga pa so. Kasangsangpit na siguro. Ala, yung kapay lapagawidan na. No, adda ti aramidam. Ay, awan aramidak nanang. Inakit di pastor ka na. Ah! Ala, sige. Makamu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo malo. Makadisturbo ak samot. Adda ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag at mo arak iti silid ko. Diyak ka mo nga da kagayam. Ha? Unak ano imbaga ni nanang mo? Aywan, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. Adda dito'y bakpak ko. Mabainak amang irwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad dayta. Saan kong ilako? Itig ko malo. Ay, kaagyaman nak nga rod ah. Nagdakkel pa imat. Nagdagsunan nga daytang inawawit mo. Ayos laeng, basta para keng gamalo. Kahit, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ga. At da ka di mo ilanam namak. Uwan, Karding. Sika tinapili kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpaiso malo. Uwan, Karding. Ay, ayaton ka mat. Oh, agyaman ak malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaunay. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Ha? Diyak pa'y mabisay. Awag ganas ko amangan. Ha? Ang bahay nagmurmuriyot kayo. Ni manang mo ah. Saan ngagpampanunot? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Kung naka ni Roger ti aklonan na. Agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat di kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo isuti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yu kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Tapno mabsaw ti bursa kanchan mo. Wen ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluno ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Wen na. Ang santay unay ang lakay ni Adonis. 55 na laeng taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatong. Kanuray lumakayon da jay. Guwapo mo ulata. Apay? Lakay, baro da jay aya? Balo nanang. Namitlo na balo. Adliya! Nanay, babalo mo gayam. Naimbag ano? Ay nananang. Sa anak pa yamatay nang. Ay na, urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gaya mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay. Sika ako mati mabalon tao. Saan nga isaw anak ko? Ay nanang, saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din iti pamerienda tayo kini Adonis inton madamdama. No kasta, siyang tinagasan kada kaming agar-aram ken ka, Diana. Wen, Oh, gamin, sika tinapilik nga klunen, ken takiin na yatan, ken pakiasawaan. oh, marakop ka, Diana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mo't, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat konti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Diana. Ay na, nagmayaten ngay. Ala agawaan niyo.
Saan pa'y apa nagtutudaw? Hey, narigat ti agpas kay no matutudaw? Wala na. Planuan men, kininjana ti may papanin ti dayta. Asawa kong talak mo, nana kariya. Ay na, ay, nagimasin na gito ya pasalubog ni Adonis. At na pizza, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Ala, mangan kayo laang nanang. Agpeneg kayo amangan, tanagaduday ta. Manang Malo, mangan ka mo na. Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko na nga ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karkarabasa kas kada tartaraw. Ha? Aniya mo da kita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsahupay nanang. Tamasakitan mo't animanang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kahit, agpay sumunga menti bagbagak. Inauna ka pa'y mga road malaw. Ang di mo usaran, taudak mo. Ha? Awan na ano dahi tapusum lang, di sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot mo't ni Karding, nanang. Ay, oray na singpat. No padamat, napugpugraut. Awan serbi na. Sayang ni Roger. Professional dahi jay. Naimbag lang ngay, tananakam to'y aday. Amuna ti agpilay iti naklun na kadagi ti agar-aram kan kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandanipay kat agretire nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusayan. Si Kanton ti agpensyon dyan ah. Tiday pagbagayo mo't. Ubing pa'y ni Adonis. Saan pa'y adumagaday dyan, nanang? Nana karya, kidawag ko man ti pamalumos yaw. Ta ikasar ko ni Malo nga anak yaw. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't mintimang bukil iti pamilya, nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itunggal may siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayatek unay ni Malo, nana. Isaw, anya makunab malaw. Kap-kap na kan min titunggal may sa nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, Karding. Adda talo dadakkel baboy ko, nana. Day talaan, nagbasitan ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagiti baboy na. Nakitak. Agbalor siguro iti nasurok ka 20 mil ti maysa. Uray pay. Oray di kay agkasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuang ko, nana. Ay wala, tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao, dito lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang ti sagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo parchen tinuang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no parchemon. Day tangaron mo ti pampanunutek, Malo. Ngam imbagak mo teng kininanang mo, aparchen tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. Nonya ti antay sulaan. Di mo kutsin jinuang mo, tapno da pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo, Malo. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapan iti dayta, Karding. Diana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wan nga rod, nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy, asagana da. Kunama, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basitin da.
Kundi kasar na ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar nanang. Ay, hawa mo kidi Mangrugain ti riga di kamsa mo. Ta mamirmirao mo ti nakiasawaan da. Iswam sika intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais ta bongga ti pamayan niya. Wan? Sigurado day ta nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay napaw. Nagmayatay na. Kan, mamidwa kami to kano ngagkasar nanang. Resort wedding kan garden wedding. Ay na. Nagmayaton ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawanak ko. Bongga laki diyaga unti isuot muntaw. Wala nanang. Malalala. Ilaklak ang muntaw di kapsamaw. Ta simple lang amin. Di kasar na iti asawa na. Tawa mo nga raw kwartada. Naimbag ni Adonis ta duti kwartada. Ay, wala nanang. Kanay na. Tay ito bungga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsar-saragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang. Malaw. Tumulong ka ang mga sikasaw kadag iti bisita anak ko. Tanay. Diyak makagaraw. Tamarugitan to'y bado. Mabalin niyo matintag sukatan nalpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis na Ay na. Intun rabiay nagsukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa bado. No sukata kadagaw. Dapay na ipapas. Tinagpapitsor. Malalala. Ayabam di asawam. Tatumulong nga agserb. At dayjay kusina ni Karding nanang. Isuda ti para luto ijay. Nasaya nga raw. Uray isula maitulong naman. Day, agmay sakan di tabalayo mari karya. Tanak ya asawa mo tindag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuti nga uray agmay sak, maray. Wana, ado tayo magkede nga agkakarro ba? Kan nasidaglaang dito iti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili tinakiasawan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, maray. Nagaga nga garden ka nagtalon. Day talang ti paggagagitan na. Sa mga swil daw iti binulan. Agad, makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw, tananakam jay buridok nga anak ko. Amuna, ti pilpilin na. Nakaraing kapabal. Gayam, dyan. Nabartek ka man na si Mangput Adonis. Puri na bilaan ni nakasta. Marabian ka sumangput. Nabartek ka pa eh. Ay, dyan kaya ti masirsermonan. No kastoya na kain lumak. Diyan. Labaran na ka din. Tat kaya't kung ti maturog. Dyan kaya't tinaangdod na maturog. Eso labaran na. Rumuanak pa eh. Diyan na bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistahan. Tada ka no palot eh dyan. Anya? Palut kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo.
paduak. Mangtid ka ati pakitsinda. Ay, hindi ka pala umutang i-gestor iti masida. Bayadak to no mga bakak. Nang, kaya't yu tilamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan, nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ang jay asawa maun. Jay sa mula Karayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na ijitalon, sala mapanagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Anda pa'y karabasa dita. Di okay lako dagita tapno ada kwartayo. Naurewang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awang magpagastusan mi. Tawang pa'y anak mi. No may panggapmat iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ado ti mapapit ni Karding ijitalon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan sabot ni jay talon. Wana, tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumurusuro tak ni Karding. Umayak man, nanang. Nay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumurkan. Kumusta kan? Naimbag man, nakapasyar ka. Uy, nanang. Umayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Ha? Nay, apayan nga agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis, nanang. Laklakayan na babaero day jay. Ha? Nay, apayaya? Tsuklem pagarop. Nga itikas jay akinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na, nanang. Dagiti babae na. Kanti bisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Baka pasuron nga rin, nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laking katiswildo na. O niya nga itid. Pulos, nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakasta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon agpay man lang dito'y balay, nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo, nanang. Ne, ada ka magayam dito ay dyan ading ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Misyon taaday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte akarnit native manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sa nalinuto. Ha? No kasta, aglutluto jay asawa manang? Ay nakano isa ti para luto ije balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya? Naimbag man? Ay, nilakay ko. Pulo sa diin mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol ken ko na. Anya? Ni, saan mo takasta ni Karding? Kanusag paminsanak lang agluto ken aglaba. Taiso ti makakaamo ang mga raramid ka na kita. Ungtan nak ngamin no pilitag tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanya. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanya. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli jay. Maumaak nga roden, nanang. Anak, agmano Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me.
Taawan pagpastura na imadon ti tarakan me. Ay na, nagadumo daytan. Wen, tadamag kong adda ka nun ni Jana ditoy. Why, nagbakasyon pa ilang. Kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang baraw. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak ngayon. Ay, katuan ananan. Basit laang. Mabit lang nga raw. Tay na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, ato ti kwartayo. Nakalako nila kay ko itimulan na anatag. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaman adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyok yo. Agpa-check up kayo langan. Saan? Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. So ako na sinaan na langan. Kung saan idarumnan. Sugador lagaruday nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga ron ti kabsat ko, ano kasta? Huwag nga ron na nakaw. Masya na kang kuwana. Maminsan, mabasulag ti bagay. Kasla indil-dil ka, iti day nga adunais. Diamo ni namnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kun ni Karday nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kun nagagay. Ay, apapal ko jay adim kin ka nakaw. Napintasan ti biyag mo iti sidong ni Karday. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Karday nga nakaw. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yun day tananang. Kat no ada kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Sininaan nga rod ni Jana, tilakay nga asawa na kat nagawidan iti puder ko. Masa siya nakitiburidak nga anak ko, gapo iti nagbambanagan na. Banag apakakon konsensya ak no danduma. Kanayon ngamin amay palagip kanyak tibidot ko kat naamiris ko asaan gaya makwarta ti pagibasaran iti napinta sa masakbayan no dikat iti ugali. Napatpatagayam nga amang tinapintas nga ugali ngam iti kwarta. Tauray adot kwarta na no nalasmat ti ugali na awan serbina. Alakastan tigayam mo karya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day ta kapadasan ti maysa kabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. Inyornos para iti script to gayem yo Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Junjun, san napod no nagan tintay idrama ita. Kas ni mantik ko na ni Kabsat Junjun. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak ken kakat napasamak idi uso pay laeng ti dikipad a cellphone. Text ngamin tinagamamuan mi itinagbalin nga sawak. Kaya tapno maawata man na imbag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Nay, hanya day taladawan akit kita Junjun.
Agisim-isim ka mangkit-kita di taladawan nga igemaw. Nagsiksing nga unay da ito'y text-meet ko ninong. Nagpintas siya. Pinatulodan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksing. Kita matibagbaga ma-text-meet mo. Ay na, kasla ka mo iti mama ay tiluto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kodin na kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino, taksila Diyos ako naman. Ay kaya no kasta, siguraduam nga ron aday tan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag, tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man. Wan John, tamairiwak manan iti boses mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko manin iti boses mo. Ay na, maragsakarak ba na kita nga ibagbagam Janice? Kasla aglag to na iti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Manutawan mo? 30. Siga ngay, manutawan mo Janice. Ay, kwa, Junjun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak nga nagkamalay. Makita ngamin itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Junjun. Sige nga, Ruth, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kasta ya. Alang nga ron. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa dino ti papanam? Siga magam dita, insan. Itayak pa ang mga ayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Uy, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Wala. Napintas ko nagsiksi. Ay ka, nasaya at ang harod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita aji nasaya at ugali na. Uwan insan. Di kayo madanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ruti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man Auntie Belen. Ni, apay at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan yun, te. Ada sapsapulan niyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko nga min ita ijibang ka nga mangalay ti bunga ti parya nga mawamatan. Ay na, kano nalabasak ita ijipunti sa ba? Mayat ti tutugawan na ijay. Ang dama kasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dyan nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpait. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ang bayaganak gayam anak katugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia akasinsin mo ang nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kain inawag mo iti cellphone mo. Apay, asino di kinasarita maya? Kuha na lang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? Adda gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti umno panawan, anang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya? Agad, ikasar mo nga rudan no talaga kap-kap na kamaon. Uwanto, nanang. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mama mo manaimbag ngay no di kaya kita. Sarakam anak ko. Uwan nanang. Mapanak iti banggag ninaw. Inak managaradaw. Uwan na. Dublang ti panaggagit mo. Dali. Aga bawang kansan. Anyang agat bawang ninaw. Kat awamat bawang na sindak itay. Tuyo nga minti sindak. Apay, di mo amuti kaya't asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasar. Ha? Ay,
Adayo pa'y siguro mapasamak na Ninong. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Nasaya lata Ninong. Kanain kami nga ginawag. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nag-date kayo. Saan pa'y Ninong? Anya kukuim nga. Saraki mo na. Awisam, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Huwag man nga rod Ninong. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Diyak pa'y amo Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Ngam maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apay kaslawan gaganay gayam Junjun. Aglaladot ka mait. Di na nga rod kahit asab tentitix mit ko. Nanang, tabi si kano pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulo sa saan kayo pa nagkita? San pa'y nga rod nanang? Kahit ko umangang sara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangaruda no kasta? Uwan siguro, nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tay amamok ijay ilay. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Aguray ka. Kasla nakita kan akabsat? Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. When now, karuprupam na siguro. Nice. Dahito yan, tigat-gatangam amangga kabsat. Naggapuwak ijay ilitay. Ada nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. Musa dino tinakakita aking kuana. Anya tinakitam Ninong? Di impakitam kanyak aladawan titiksimit mo. Karuprupa na di nakitak ijay ilay. Anya? Kaing ingas mo ijay picture na impakitam. Isulalaan ta. Bakit dayay? Anya? Imposible Ninong. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Ang mga di no anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo. Agkuyog tanubigat. Ntakitain iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan Ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga ron Ninong. Kaya no grocery tiniguso tinubyak. Saan nga aglaklako iti mangga? Hello Janice. Kumusta ka? Nasaya at mo't Junjun. Si Kangay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita Junjun. Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko Junjun. Agpaiso Janice? Wen, basta tikunak, saan ka amakigkigtut no agkita ta Ha? Tapay kong mga makigtutak Janice. Maragsa ka na kidi Basta. O ala sige nga Rod Jun. Ta, orasan ti trabaho mi Wan Janice. Agan-anad ka kanayon dita ha? Sagmamano talakom amangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin si kamo gayam. Long time no see Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwestong nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kahit nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasang. Ay na, awan pa'y asawa kaka.
Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulat ta. Ay, ano, dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat kamay. Ili nanang, agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkit ala. Good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam, kan lima ababoy mau. Isunti partin tayon no kasaryaw. Nakadayo kayo unay nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Ada akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidig akon. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kawis mo gayam. Nalambasit. Sika ngay. Puraw abestida, Junjun. Ala, huwag nga rod. Orahin ka dito, Janice. Bye. Ini. Agdamot sumuhad ang nakabistida, babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John nana. Apay nga maamudak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakak yun ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursurok. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Nana. Nagbutungak ngamen. Tamangan no di naktukayat no maamwam abakita kon. Ay, awam problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaiso. Ay, pakawanan dak Junjun ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwamon ti agpaiso. Idi santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, nana. Ay, Janice. Napintas ka mo ilatang oray bakit kan? Ha? Mo ka nasingpot ka? Ada pa'y may sa ngayon libak ko ka, Junjun. Ha? Anya day ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las-lastug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanyak. Ngam kinapudno na aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Ay, saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidum tikas ta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalata, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan ka, mate. Nanang, adda kami. Kadwak tinubyak ni Janice. Janice, isutiin na. Janice, sika? Ay, kakabelen. Sika ti ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam-am mo kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uhan.
Nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya, Wala na ko. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. basta ya. Oo na yan apan nakairan-rarana. Ay na. Kahit yung di mo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang maadakas na. Tabarokan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at pa nagpuspuso ni Janice. Iso analagaan tirik nakken kwa na. Ay, agyaman nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanyak. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mangawag kang kaitinanang ta agkatawunan talaang. Nanang kunaklatan Makapaikawa mo't adenggan. Ang mayos lata. Mayroam tanto. Diyos to jay kunak dun jawn. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyam. Enya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Ninong, Naiskam ka nga rod ano kasta dun jawn. ha? Dapay mo ninong. Wala, kaubeng di pakita na aladawan king ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y kay intid na king kaladawan. Uno apo ko na. Iso na tayo dyan ninong. Ladawan na kano'y dagtawon iti 20. Bakit abalasang ni Janice? Awan anak na. Aya, kay mulat na nga urekas jay. O ninong, awan mo't parikot iti dayta. Uy, ang linastogan na kamay. Ilibak na, bakit gaya man? Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta ninong. Pinakawan ko matan Ay, no siyak. Siyak kaya na dya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka ngay? Mangampun kami doon ninong. Umay kayo doon no kasarmi ni Janice Insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Jak maipasigurado. Apay ngay ka, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tay papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan. Tanay, jak masangong. Ha? Pasensya ka ninsan Jak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot itinubyak insan? Nawan ngamin tiganas ko insan. Excited akpay mga asawa kan. Ngam kas jay mo lagayan ti asawam. Aw mo problema, ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin mi asabali. Ay basta, mangalakan iti sabali nga abay insan. Ado ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka Junjon. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay ami na Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag ano adda kabagiam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lat na kanyak Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang tikaron it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay Junjon, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy nga roda na. Kunakit di ano saan nga umay dagiti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice para kanyak. Anya asaan? Kano kompleto da? Isoda pa'y kay di tinakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, bay-bay anyo idananang. Di ulat na panpansinan ti panagbalkok da dita. Anya nga rod no may busay.
Awan mabali nanang. Ala ka, wala na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Ididamo talaga sana kaya't dagiti kakabagyak ni Janice nga asawa. Ngam idi nagbaybayag na awat damatlaan kat mayat manantilin nangan mi nga agkakabagyan. Kat nangampun kami mat kani Janice itim bilang mi nga anak. Alakastan, tugayem mo, Junjun. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod kini kabsat iking san napud no nagantin tay patangatang ay drama ita. Dear Manang Biyanang, kapadasa kiti may sa abalasang ti padramakken ka. Sa nga ili iti lugar mi da ita abalasang. Kat pagin nagawan dagiti babbarus ngarman, gaputa sexy kan napintas. Dandani amin na lalaki makayawan iti kinapintas na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umay kuman ni sublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman ak Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At tausarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmay. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mo ngaminan arumare jay balay. Tanudag duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Ay, uwan maray. Agsap-sapol iti trabaho na. Ang nawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanan dagitay babbaro sa lumablabas si balay nukwa. Ay nawan. Nagadaw ti umay mga aramkin kwa na maray. Agsusublat dagiti babbaraw sa magsarsarong karken ni Carmay. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay guwapo akabsat mo. Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na Jacob sa mo? Ay saan pa'y laan nagbalbaliw mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad, Maray. Pumayak man na Mileng. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumrek ka Agyaman ak nana. Hala, urayo mo ni Carmay aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan nana. Aywan. Agdaawit ko alamas nana. Kinamulak ija karayan. Nagpanitag namin ni Jaygan. Ay nagimasin nga naimas nga alsumanda ita. Wana na. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito balayo. Ay kawin abaraw. Mabalin lata. Kasano nga agkasarta ka din, Carmay? Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang agon agkasartan. Haan pa'y Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang aya. Ay, jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipagpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmay?
pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pailangan niya. Ha? Wala, no kastati ko nam, Carme. Sika, ti masurot. Ay, thank you, Rudy. Nakapalpatan, ay maturog tan Carme, kanakan, tanay, rabiain. Ay, hanak pa nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Ha? Asino? Tao po. Umayak man. Miling, Carme. Lain ba garabi iyo? Ni, ay, isuday jayan daw urayak, ante. Naidong. Hidang. Nobyom ka day. Kunak man nun ni Rode, tinobyo. Eh, kayo kindi maturugan, ante. Tama pan bastra ka naidong. Kunak lakit din no nakaturog kan, Carme. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carme, ha? Uray si ka. Nagpintas ka. Ayun, adawit ko akik ken chocolate. Di mo't paboritong dagito, eh. Wow! Thank you, ah. Ay, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga Roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pigsa ante hani nga awag mo kanyak. Mangag na kanya antik. Kita niya ko, ma. Awan mo takas na. Agayan ayat ta nga Roden. Bastahan ko nga kayat nga maibulgar ti relasyon ta idong. Isikreta pa ilangan niya. Kituwa na. Sikat ti makaam mo, Carme. Nay, papa na manong ikain. Unay mo't day tabang bang lumon, nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayata, bakit pa ilaang mat? Kahit apay nga ron nga kami ti pipinaw. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dakas ayaw ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbag nga oras mo, ading Carme. Ni, da kayo matgayam, tata. Umunag kayo, ah. Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antik? Ay, saanan? Uray taada ka mo't. Ha? Ay, wan, kayat mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan, ah. Paborito pa matdata. Kanbalot. Ala, mapantang nga rodan, Carme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nag-shortpan ka. Kastamon. Sanak nga ron nga komportable, tata. May-mayat nag-short panak. Tapno press ko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo dit, ha? Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak mo sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansiyo, ante. Sino ay tikit kitaan nyo? Ay, kit-kitaag nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayo. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmag na dita kalsada. Ita, ni Rudy mag. Inton bigat. Sabali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sos! Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamot kun, ante. Ibagamot kanya katap na mukmut ti mapaspasamak syunay. Anya ti mo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta Carme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas.
Nagsiksipay. Ha, anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, auntie. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diya kaya ti agsawaan ti tanariga ti mapabasol. Basta no, anya ti makita yo, ay kukas jay latan, auntie. Nay, nakasukat ka manan, manong Ikeng. Papanam ka malaman. Inakman ikandamiling itiripulyo. Anya, ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mulaang. Katalaga akasta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpay so kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agi isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa'y ti pakisama na kanyak. Sige. Mapana ko. Mangan kanton. Tamarabya na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribong narda, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay pang maintenance ko. Wala na. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram, Ikeng. Kwa. Umay ko kumaitad to'y repulyo. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Aday ti silid na. Agsel cellphone, Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue Mileng. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang, Ikeng. Wanya, nabisog kami lang karme. Wan ngam kayat ko pati mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom ay nalumok magakno si kati kadwak. Karme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Karme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda met saan. Inabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam, nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante, agpasyar kami kano. Anya? Ay day, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasan ko. May sa kumalaang ati pakirelasyonan. Di mo pagigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon ngam, kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong Ikeng, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ay bagbagam mo, maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Karmi ti ararma manaw. No ibagak awen, dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanag dinamag a pinagigiddan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainay-nayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tamang ano may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako una iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat.
no diskarte ti maiwayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayan ti panangirok ma'am iti bagim kanya, Carmi. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyaman nak. I love you, Carmi. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Atoy, 5,000 day ta, Carmi. Pagluganan ta ka di nga agawid, Carmi. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan, ta inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang dagdit, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Traffic ka namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasano? Patuluyin ta ka di ti plano ta. Ti saan ta pa nagawid inton rabi. Katuan, maturog tan idtoy ele. Uy, ag-relax ta mo, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada dya ibagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka madalakan. Matamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y lama kabayad ken kakabagis, wine. Tanay, awampay kwartak. Naalam samot tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adda pang usarak iti kwartak. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni jay kusina. Ha? Ay, di mo pakibiyangan na jay maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Ala, itid ka nga itid, iti kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanak ka. Ipagpagapok iti kaanak ka man ni Carme, Mileng. Isu nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carme ay Saan pa'y Mike? Isu nga induyik tagaram. Aging gaadinak pa'y lapaayon. Sige, Edong. Nga kata subuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot na gayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kay dawak kat itad mo. I love you, Edong. Awanan kayo itibain. Carme! Idong! Ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Edong. Dirasam, umayakan. Apa alas ka na tumarita? Itanya ang gapo. Basta umayakan, dirasam. Maturukan ito'y balay da antik niya, iking. Apa turugan nak dito'y Carme? Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay, karoon na. Pagturugan nga. Si kaano kayat mo di maturog ija silit ko? Ha? Agpalso, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Marain. Naglaban ka no da Rudy kan itong ija store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay ka, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carme day ta. Anya, nagdin ng randa. Ikawin nagadaw ti kamuol da. Ay, saus. Masikugak, auntie. Adnya! Kahit masikog ka kahit. Ay, hasinaw ti ama ti sikog mo. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Yak mamati asyak ti ama ti sikog ni Carme nana. Naimbag ko ma, no siyak laang tinubyo na.
Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sigog na, no kasta ti aramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carmay, pudno ka day ti ibagbagan ni Ruday. Auntie. Agsaw ka! Pudno ka day! Uwan, auntie. Anya? Iso ala ting itak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo, Carmi. Asino nga itipudno nga amata si Kugmo, Carmi? Saan mo't nga aklonan ni Ruday? Kuha, auntie. Nagkamali ak sa matgayam iti atap. Naidong sa gayam ta amada to si Kugko. Anya? Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalaang tinubyong Carmi. Mabali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigiddan da kami, bay. San lagayam ada kami kinirudy tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato inawak, Edong. Masiguradok dahi ta. Ladingidag, ngam jak mamati Carmi. Di na lukwan, pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa da. Anyan, mangibabain ka, Carmay. Jaklaim pagarap akas tagayam ter aramidaw. Pakawanan na kumaanti. Hanya lang ang ibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada abinaybayan ka, Carmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugma. Ay, auntie. Malagip ko gayaman no asino tama to si Kugko. Asinaw? Ni tataiking gayam. Anya? Amom ka diti ibagbagam, Carmay. Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni tataiking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya? Ay, didak man pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita, kay inusentiak dita. Kuna ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo kanaw, idi naturog kay jay balay. Wen, ngamawan na pasamak, iti nagbaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Ngamawan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaing ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak irelasyonan na ati pagdamagan niyo. Saan asya? Hala nga raw, pasensya kan, Iking. Nagdamag aklaang mo kiidia. Ibaga medya ka anakam, sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana, talalakiro gayam. Sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya kan, wide. Anya ngay, makitam ita, manong. Di husto di kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulog ka. Amun ni Carmina ita. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni Carmina ita. Ah, Oho, mangilawlaw anday di babae. Nagadumagayam tinubo na. Lawlawan kong. iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuam pa yan na imbag tugali na. Sana balay, tadya akong agaram. Talakaya kon. Pinalas ko lang, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Kasta unay babawi ka nagaram, itikas kan ni Carmi tanagadumat gayam tinakirelasyonan na. Kalpasan na siyak ti pasubo na ang mga ko itisan kumat aputot. Bimanaw nga rod ni Carmi iti lugar mi kat manipo di din saan kon anakit kita. Daytaman ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tuy gayam mo, Iking. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan!
Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kapadasan ni Kabsat Arisan na pudno anagan tingkay mangagan ita amay drama. Dear Manang Biyanang, aw-away dito'y lugar mi, kat panagtalon ti pagbiyagan mi. Iso amay papan kadagiti dingwan ti padramakkan ka. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Aray, sanak kaw. Di ka agpuy-puyat tamasapa kayo kanu ama panije bangkag no bigat. Depende ananang. Sapay rumwarak no madamdama. Apay, papanamanin ay Hingka man aginumay. Ninanang mo'y. Gagangay ti barua. Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanin nga greg. Aldaw taw, no agrain ka. Una nang, makitan to ka ti. Ay, di ka pailang amin mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balay laeng, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak man iti daya kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakay, isa ka na anak man iti balon ko. Tay jayak man kalapaw ko ijabangkag amaturog ita arabi ay. Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak. Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tane narigat ngagpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iji talon dagiti anwang ken bakat Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbang ang mabukaw dagijay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagiso, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Jonel, dumagas ka pa dito balay Mapan kan samot iji bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay panaganak tay bakak pare. Talaga bilibak kan ka pare. Mayat ti panagtarakan mo kadagiti dingwen mo. Naglulok magda. Makitam tay bakak nga nakagalot di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusim kami namangan. Ne, unngagpay so pare. Awan mo ngamin, makapasadot mo ngamin ti mangi pastor di bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo nagwatiwat pagpagnain. Agsakay ka ngamin pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdunto pa na daduma. Gagangay na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabaglan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso na maminsan. San ko nga isalsalog iti bangkag? Masapulat tamad. Mataripato da na imbag pare. Ta kasla tao matladag kita. Ala pare lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itingun ko. Nagkasalaki din nagiti tarakan ni pare Junila Ayun. Adan sa kami lalaki baka ni pare Junila. Padasak to man nga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umaduda man. San akasta nga agmay-may sala nga rutin. Agkukutil pa Iso pati datao kagsasado ta mga pastor. No kastoy nga awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka tabakan. Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaatan ngay lakay. Sapay adu tagbirbirok iti lalaki baka. Tay paasawa na dagiti taraken da baka. Wen nga rod bakit? Ne, agan anad kawan. Amangan magsipsipot lang dagiti agtatakaw. No maadaan day tigundaw amang tako ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Ano sa kabantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da amapukaw? Reis, baraw. Aldaway.
Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay pa'y parbangaw na rimwar ni tatang mau, angam sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang, angam ada ka pa'y dito'y anak kailad. Unay kayo matanana. Makaturog-turog pala na tao. Isturbo kayo, may. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulo ko. Sinubsobraan yung tumungamin ti minom iti arak iti rabi ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar ti nagturugam. Sa didak rin eh. Sa pinagato ti lamok dito. Kasla ka mo ngamin manti ka maturog. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makareay. Iso binaybayan da kan Nalabos kayo mananang. Saan mo Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Win ba raw? Talay, saan mo tamasango ni Arex tiyo may dito yan? Tari na biimot tan di pa nagbartik na. Oo na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong alatang agmay-may sa sumalog dito bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito bangkag yaw. Ken mangkita kadagitay taraken nyo. Win kumaa. Tidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y baraw. Nanakim ka. Bareng makapanunot tong maglaeng, tata. Siya pa'y lakumaa. Ay win baraw. Adon ti lalaki abaka ading winwan niya. Wan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may. Bareng aganak biteng. Ha? Wan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumot ka na kayo to'y tarakin ko? Saan na kayong an-anwan da ita? Uwing baraw, kitintun sumarunulat tantay bayad na Awan gamin na itugot ko nga kwarta dito'y kay. Wan tata, awan problema iti da ita. Ne, subungad magaya mo ni Arex. Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla na gumukan ti bilit ti kulot nga buok na. Tata! Umay kayo mga anan! Binalunan ka! Ala, umay kan barok. Mangantayaw. Sige lang, tata. Imbag man, ta binalunan na kanakaw. Di kayo tumag ngamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo naluto itay tinam. Idi rimwarag iya balay. Sige, sige. Makan kayo nga rutin tanay. Bumaawon to'y ka rin niyo. Ilad ko man pwede to'y kalkalapaw yo, tata. Napanuga ka nagna. Naa, kinukas la kariring mo lang. Maturog ka malay. Kurang nga rin turog ko, tata. Nagsapan tumang amin, ariniing nak ni nana. Nasapa nga. Kinupangal dawag. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditoy. Kanon to pa'y amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwa kayo. Tapno alisto amalpas, tatang. Kitisupay mo't ati panangdan baraok. No tulungan na lata ko man. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, walay. Tulungan kayo no madamdama. Kit no malam tumanan no makariing ka ngay. Kiriingin da kun antun madamdama. Eh, sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, ikandak man iti kwartayaw. Awam nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit ada pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot nang. Sukatak tumot lang. No makaapitak manan kadagitay mulak na natang. Kano kaap-apit mo lang. Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmulak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tatang, madlaw ko kit lumuklok magtaytarakan tanga baka. Masikog siguro na. Ta inasawa kami tay baka ni Junel. Aywan, nurumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain, mate. Neng, apay, mabayadan ka di itan ti kasta.
Nagdakkel pa'y mo tibayad yaw. Ketwin Mike, awan ti libre ita na panawain. Mabayadan amin din. Ket ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan dakda taon. Nick, san akas ta anak ko? Di tay kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuluday. Umaduntumay tuwing wintayaw. Ngala, mutoy nga ruden day ta kwarta, tatang. Ta itid ko kengwana. Apay ngay lakay. Naganakmutan tay taraken da Tata Andres abaka. Ngam di da pay bayadan ti panang bulod da iti taraken ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumatin nakababayin di tangay. Ngala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mo't nga agsikog di taraken da no saan nagapoy ti taraken ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan katakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arak. Tari na biing agbartek. Nga mawan pagbayad da kadata. Bayamon ko nakmet. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mangsingir. Kasla ka ano langan niya tata. Nagdakulin da anak titarakan niya. Uy nga rod baraw. Ke, agyaman na kiti gagit mo mang bambantay kadagito'y tarakin tayo Aw na nyaman na tata. Bilihibak tupay di tatarakan niyo. Tauray na kutong ket nagdakkel mo ti anak na. Uy nga rod baraw. Kitsapay ko tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wala tata. Papanam Ares. Mapana ki bangkag tatang. Inak isakat yan tay tarakin tayo. Ne. Itamam pa. Yalamang nga raw. Taagin na naak, Mike. Sige, tatang. Mabalin man ang nagsikog to'y tarakin may baka. Iso nga inyig ko dito anti baka ni pare yun Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong ti baka ni pare yun Takasano, agkarasikog ngamin dagito'y tarakan na. Tuladag mamay. Umasidag ka tito, sika tarakan ni pare Junel. Ni. Di na mo, kaya. Di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas kasidag ko kengwana. Hey! Nini, natangkan ti ulo Umay ka ko na, ay! Nakabulos mo tayo. Awanay, timbarayan, nakadayon. Ay na bakit? Imbaglaang ang dadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Huli nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahi siya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Na imbaglaang na. Ta nasingpet nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay. Bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga nuinton sumaruno. Karnyen daydan. Katawanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na pasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, tikunam, diyak nakita tayo inaramid mo di kalman. Nga? Di ka man agin di diyam mo. Agyaman ka. Tanasarakan dadagos tayo tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawak ko malang mo, tarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, noan yaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung di makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang ti kasi inarabid mo? Iliblibas mo tan aramidan. Kasla pa nagtakaw mo ilatikas day Kitan niya ko Di yu pa'y kayat, numasikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit, numakalusot, tatang.
Ne, da kayong magayam ti masabat ko, Tata Andres. Naggapuan niyo? Birbiro ka man ni Aris nga anak ko balasang ka. Tanay, maliman, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding bake. Ay, kastaya, Tata. Ay, wang gayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyamo kay nabayada kong taintid ko kini Aris. Kunana nga may nga isuntimangtid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga doon intid, Ayaw. Malele. Bayang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, Ward. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-timpag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, Tata. Nadamag ko lang magkidi. Ang dakon di taksidag, tinakay pagudan ti tarakan ni Jonel. Intarayan nakit di naming sanay. Kwarta man no kaskasanaw. Masapol nga aganak man na yung titarakan may. Tapno, takit di man ti mailago. Nay. Nagura ka. Sa balin samot abaka ra ito Gimatang nga ta ni pari Junil iti sa bali at tarakin na. Sa bali matantit nakapagod dito Asit gamang nila. Umadayo ka dito. Sumangdo day ta kagatgatang ko baka. Di mo asig kang pare. Ni pari Junil tayo tukpok ko. Asit ka na kon. Katsang ko na kon. Pararis! Anay. Ay, nakitam, tigas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel, kit natulungan na ka. Tano saan, napuruan ka kuma. Ungarot tatang. Apayanapan kay jay, tapno iwayat mo manan ti planom ijay. Un ko mga rutatang. Apalak ngamin ni pare Junel. Tayo madun titarakan na. Kahit kumat nga madun titarakan tayo. Tapnod na maila ako. Kasjay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga dalkin ka na ito'y napasamakin ka anak ko. Maday titakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, Aris anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Ha? Awan pa'y na. Nakayo pa'y lati mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pa'y lati magbagay. Day tangarod kahit. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jaya nakaw. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Uwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigibdan da siguro Ay, naimbag nga rod ta naturog nila kay kuy dirabi ije kalkalapaw na. Iso nabantayan na dagiti dingwan mi. ay na, awadan. Sayang pa'y nagijay dingwan. Makitam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Uwan nga ron tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na maulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramid ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mo, tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la at duble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. Wano 10 times. Nabainanak kadagiti imbagbagat amak kanyak iso nagbalbaliwakon kat impamaysak tinagtrabaho aging ga nakagatang kami manan ititaraken mi. Kat ita ananusak ngay paspastor tapno umaduda.
Nangasawa akmeten kat adan dua nga anak ko kat panagtalon latta ti pagbiyagan mi. Alakastan, tigayem mo, Aris. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos dagngina kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Sali sa napod no nagan tintay patangatang drama ita. Dear Manang Biyanang, adangkel wano ulitag ko nga dakabailan na itibiyag. Adadakkel labalay na iti lugar mi. Nga maawan nagnanaed tay ja abroad ti pagtrab-trabahuan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Ne, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrek ka Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmirinday tay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kaya't muti agkirtikir di balay ko. Tanay. Ag-flight akmanin itong umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad ka bakis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't nagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kaya't mo tag-caretaker ijay balay? Ay katuan kayat ko ading ko. Nasayat ang arod Manang. Kaya't kung amin akanayon ang nadalos yung balay ko, uray o nagnanayin. Uray mapan ka lang agdalos, nuadawayam. Gumno kaya't mo ti umyan ijay, may mayat manayin. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay antibalay mo. Di ka madanagan Manang. Tadda ti sweldong agkirtiker. Ay na, uray saanen kabagis. Oho, basta. Agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang. No kasta, agsublin iti abroad niya ang kalastor, Nanang. Unanak ko, iso nga imbilin na kanyak ti balay na. Bantayan kandalusak. Magbambanog kayo lang manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumut. Kan adda sweldo ka mang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jak pa'y amaw. Mabainak mo't amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay jay. Tay nakagdalos. Umayak man nga rod Nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaamo ka anak ko. Ang apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsils lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasit ti tada nga kanan me. Anya. Iso nga sumurutak langan kanyam Nanang. Tulungan kang agdalos iji balay ni angkal. Uy, Nanang! Nag-ado gayam ti gamit ni Uncle Astor iti balay na. Puro imported pa'y dagita gamit na. Ne, adda pa'y piano na ito'y. Tamahilig ni Uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Nga rod, nalay nga instrument ni Uncle. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si Katak siguro tadtano, adakas diya nga talent ko. Ay, awawan mat nga mente talent nga. Impatawid yu kanya me. Uray may sala ko ma. Ay na anak ko, ituloy taki din dagdalos tapno malpastan. Ni, hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni Uncle mo. Tilaang panagdalos tatiin tunarum, saan atilakot kutsum dita. Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay,
Tawagan nyo man kit di tadamagan nyo kanya nanuhanan nga ususaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki day takat. Built bag ngamin. Ay, mabainak. Agdalus takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan ngamin load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan. Nakadalus tanan ako. Agawid tan. Tainta pa'y agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak ka mo nga usaran ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante ak. Agawid takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga roda, hintayon nanang. Na. Apay nga inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagay ka no dato yan. Nangibaga. Kat ni uncle in-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di ka laag ba insali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuon, kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nako. Anyalat sawo na kanya kun ngay. Nakababain. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat niya uncle. Haan nga imot day chay. Sumanilpon ka, Wilyang. Itay pailata silpon mo, tikal kalikutem. Asinot ka tratat mo, ya. Awan, basbasa aglaang dagito'y inchat ni Sally kan ni uncle na. Ay, naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na ngamin to'y cellphone ko pinagchat ka. Ay kanya kuma, kapsa mo mabaing ka pa ilang. Uray kapsat ko, at dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwarta manggay di ba kayo? Tada mapangkugatangan. Nagsuldukan san. Ay na, mapan ka man makisugalan, amaw. Di ba ka saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pa'y lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo matungtungpal. Ilang, manutsuldom kinikabagis mo aya. Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang, iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kong tag sales lady, nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay lang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpaiso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan nga Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga? Katalak na. Banban tayak din nagdakil nga balay na. Anya, ay naimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang, nempa. Ay, gayam, Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak namin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak, nimfa. Jay bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa ilaang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ne, apay nanang? Apay ka di ba kayo? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak, tapno makita yo. Ne, apay nga picturean nyo dayta. Ata nagdakkel ti utang yu ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kun kunada kada kayo.
Ay na, isungar nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di bakit? Nagsuldo kan san? Ay awan kwartak, di nakpay matulungan ama panagdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta. Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos, ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mula tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya't yu akat sublatan kayon. Ah, Wen ilyang, ipasublat mo kinisali. Time pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. ay, magagat ka aya sali. Katuan na, aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtad kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manen. Uwan, nanang. Hello, nanang. Apa nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masado takmatan nga agawid. Maturog ako niti balay ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kahit tinapig sa tapno kaslada kadwak. Ah, ay saan atilakot ko tiyong dita, Sally? Di mo pa kibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak, nanang. Amukmat nga usaran dagito'y gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang nga road, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye, nanang. Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawad ato kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kasla ija kutson ko ija balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maadda anak matiti kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparmakan niya na. Ngam kabsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak ngamin ng jeswildo ka ni uncle. Nayon ang mata. Lima-gasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usarag. Kan gumatang akin ti butas ko. Gusto dahi tan. Anda pa'y gatangak. Masikitin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka? Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor, nanang. Anya, impakadam kan kuana. Una, in-chat ko tatay je cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kuanan. Anya ko mangay. Una, at least kanyang takabsat mo. O sige, tagim paki akon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asin o tag-tuk-tuk-tuk. Da kayong matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ansumrak kayo. Ta isarakmat lang turi daw tani. Ado ti aso itarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Kan, apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino tinaginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak idi. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya tikas tangar aramidam. Saan mo abalay day tuwi? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na tar aramidam. Hana nga maamuan.
Malaksid ano ipulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmat ngamhan nga everyday. Mabanog akmat nga aglinis, no kanayon. Nagdakkel dato'y balay. No masadot ka, agawid kan, tasya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso nang agsuswildo ak papanawandak. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. No kasta nga raw, tarimaanam ti trabahom sale. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kasano adan sa bali nga trabaho, Nympha? Ay, awan pa'y nga rod sali. Iso nga addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anosak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong lakuman, ngamawan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo lakuma, friend. Kaya't mo katulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot din sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngami ng jebak ng uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kaya't mo ti umay katulong kanyak. Ngamhan unay nga dakal ti sweldo Kit alaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan nga agpampanunot di anak mo. Imala talaga ken ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni Uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan na ba? May sakamot adi agpampanunot. Kasano kumaasweldoan na kat awan mo't kwarta na. Ajay ka nung aron ipawit ng Uncle na ti sweldo na. Isuti patagdan na iti kayam na. Abambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak tabakat. Di ka lamas siya mat. Wen angam saan nga amo ni Uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitanak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Agawit kayo nanang, takababain itigayam ko. Kataan nyo akat ni naglinisan dito, idi kaduak ni Nympha. Amangan nga rod no agunget ni Uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga Sige agawit kayon. Yung kayo mga laiti sidaan nyo ta nagluto ni Nympha tadtay. Sali, apay, ayan tay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko, Nympha. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni Uncle Mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron samo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadaal matan, Ayun gayam, mabalinti ang sweldo, Sali. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katuan na. Dato ti sweldom, kompleto data. Agyaman nak, Sali. Sali, labaak ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos ni Uncle nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya? Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos ane. Amangan mo no peke. Kita am ngamin nga naimbag Urig na urig. Pati dato'y bado. Urig amin dato'y. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga rod Hindi ka matagpatawar. Kasala dyan la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak kat bagsak presyo nga rodin. Bayadam kay din data, tada pa'y papanak. Darasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nakpakibibiyangan to cellphone ba? Daytaman na Apay akasta tila nga maya. Nagpulong kanyak ni Nympha gayam jay anak ta. Ay awanan,
Tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha? Apa ya? Tila ilakla ko ng agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Kat kapilitan nga gila ko ay tigamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May saka mo. Mala talaga kun ka dya anak mo. Iso akas jay ti aramid na. Takon kun sincham. Awagak ni kabagis ko. Tay bagak tar aramidan ni Sali. Diyak namin maanawa. Sungba-sungbatan na. Iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga mga no idarum na anak ta. Uray anya ditan. Basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nimfa, itimpla anak man iti kapik. Nimfa! Ni, ayan nga taday dyan nga babain. Ayan mo, Nimfa! Ha? Nagmayatan na buya. Mayati si Kawilam Donya. Uncle? Ada kayon? Ay, anya ti kayat yung asidaan, tayo so tilotoak. Ayan dagita appliances ko, Sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadada. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kandagiti dadto mabay akagwaak. Agasam da ita. Naibusan ti kargato'y balay ko. kawa, Uncle. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikaasukkan ka. Taidarum ka! Nanang, tulungan dakman. Apay nga min pulpulong yung kanya, Uncle. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Diyak kayat nga agbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaang iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko.